that it was the most boring holiday I ever had. Oh, okay. Is it clear much? How about the others? Do you have any question for this story? Apa ini? Makan the forever? Okay, how about the others? Ayo, jangan nonton nih. Lagi lanjut. Okay, any question for this presentation? Okay, kalau tidak ada. Okay, sudah? Is it clear? Story-nya? Okay. Maybe you can go back to your seat. Okay, silakan dulu for the. Okay, before I continue, I want to give a little bit intro here. Ya, tadi temannya bilang we are apa tadi? We are presenting ya. Saya pernah bilang begitu waktu saya presentasi kelompok di kampus, dan dosen saya bilang do not say presenting, but just say like that. We are here to present our materials or our story, kan story ceritanya. Our materials, kalau kalian mau presentasi tentang PowerPoint kalian, our story, kalau misalnya kalian mau cerita kayak tadi, atau our presentation. We are here to present our presentation material. It's okay. Just say like that. Setidaknya itu yang dikatakan dosen saya ke kelompok saya waktu itu. Okay, is it clear? Okay, thank you for the second group. And now, who is the first group? Which one the first group? Okay. Can you give the score for the seventh group? Ayo. Kalau misalnya ada dendam ke Sumat bisa disampaikan saat ini juga, bintang 1. Undangan di sini kasih dendamnya. Berapa? 3. Ada unsur paksaan tidak? Ada. Okay, thank you for the group one. Second group, can you choose one of the other group? Who is the fifth group? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahir and these are my friends, Hero, Putra, and Maida. We are from the fifth group and we are ready to present our group assignment today. Sini siap-siap ya kalian. Can you make your sounds louder? Dikasih sedikit suaranya. At the Malaysia International Airport, we booked a place to stay and hotel Norway. The place was quite small and we rested before going out to another Victoria station to get some food and nasi lemak. After that, we strolled around the city and went to various tourist attractions.
most notably to Petronas Twin Tower. The towers were quite tall, reaching about 451.9 meters. There we decided to take some pictures outside of the building. We did not get inside the tower because it was just nighttime. The next day, breakfast to the Mystic Island. To get there, we ordered a taxi outside of the hotel we were staying at, and the trip there was quite far. After we arrived there, we took a gondola to go up the mountain, and it was quite a ride. I was a bit scared at first, but when we got on, it was actually quite nice. The scenery there was wonderful, and the air was actually quite chilly. Up in the mountains, there were various shops and stalls. We bought some shades and other souvenirs at the gift shop. Alright, that was our assignment for the recount text. Thank you very much for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Good. Kalau saya lihat, siapa namanya? Zahir ya? Mirip sama teman saya. Wow. Iya. Tinggi-tingginya hampir sama. Baru gaya stylenya juga. Yang hampir sama begitu dia. Dia agak jago bahasa Inggris, pronunciation. Dan sekarang dia kuliahnya di Siliwangi. Oke, Anda mengingatkan saya dengan teman saya Zahir. Oke, any questions for this group presentation? Ada nggak pertanyaan seputar ceritanya tadi? No? Saya juga semuanya pintar semua ya. Mudah bertanya. Oke, ada pertanyaan? Mas, ini How many places did you visit? Places. Petronas Tower and the Genting Highland. Have you done the question? Okay, is it clear? Okay, or maybe you can go back to your seat. Okay, thank you for the group 1. Group 5 ya. Okay, saya buat selesai tadi. Sedikit buat teman-teman yang di sini. Saya kemarin habis baca bukunya bagus sekali, bestseller. Penulisnya itu dari Korea, dosen dan seorang komunikator yang sangat terkenal di Korea. Namanya Oh Soo-young. Judul bukunya Bicara Itu Ada Seninya. Ada nggak yang suka baca buku di sini? Baso. Judul bukunya itu Bicara Itu Ada Seninya. Kalian bisa cek di Gramedia, sekitar 80 ribuan atau nggak salah. Itu bagus sekali bukunya. Dia mengajarkan kita bagaimana komunikasi dengan orang secara baik, bagaimana cara presenting dengan baik di depan orang-orang. Salah satunya sudah saya terapkan tadi di awal. Saya memberikan sedikit storytelling kepada kalian. Nah, gimana perasaan kalian tentang storytelling tadi? Apakah itu menarik atau masih kurang atau biasa-biasa saja? Menarik. Ada yang nggak menarik? How about the others? Bagaimana tadi waktu saya di awal memberikan storytelling dibandingkan pertemuan sebelumnya saya tidak memberikan storytelling. Ada nggak bedanya? Apa bedanya? Tadi mendapatkan hati audiens, oke, bisa. Apalagi attention, oke, apalagi lebih membaur dengan audiens. Itu dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sebisa mungkin di kesan pertama kalian ketika presentasi adalah menarik perhatian, minat, dan membaur dengan audiens. Supaya apa? Ketika nanti kalian meneruskan presenting itu audiens sudah ada daya tarik dengan presentasi kalian. Jadi jangan kalau presentasi itu begini terus. Ya kayak tadi kan ada ini. Ya apa itu? Saya juga itu adalah gambaran diri saya ketika kelas 10 juga. Presenting begini. It's okay. Ini ilmu
baru buat kalian dan gratis, kalian bisa amalkan. Nanti kalau misalnya kalian mau presentasi, silakan di storytelling dulu sedikit untuk menarik minat dari audiens. Dan salah satu lagi cara untuk percaya diri adalah tatap mata mereka, tatap mata audiens. Mungkin sulit ya, kalau nggak kuat, mungkin bisa lihat kepalanya, atas kepala audiens, bisa seperti itu. Karena kalau di barat, di western itu, salah satu bentuk kita menghormati lawan bicara kita adalah tatap mata. Mungkin kalau kita itu kayak sungkan menatap matanya karena takut nggak sopan. Kalau sama orang tua kan, it's okay kalau orang tua mungkin pengecualian. Tapi kalau saya sama guru saya misalnya ustadz saya atau apa, yang lain biasa kalau dengar ustadz ceramah nunduk. Saya kalau nunduk ngantuk tidur saya. Jadi saya selalu standby mata saya dulu ngatap mata ustadz. Mau itu orang berpikir saya tidak sopan apa, it's okay. This is my way. This is my way. Ini cara saya untuk belajar. To get focus, tatap mata lawan bicara. Oke? Untuk menambah percaya diri juga, tatap mata lawan bicara. Itu yang membuat daya presentasi kalian lebih meningkat dan lebih percaya diri. Oke, ini semua baru, gratis. Silakan diamalkan. Oke, how about the 6 group? Berapa poin group? Tadi kamu berapa yang naik? 5 kan? Sekarang berarti kelompok 6, kasih penilaian untuk kelompok 5. Oke. Kalau saya dulu begini ajang dendam-dendam. Ada dendam tinggal ditulis. Ini mungkin bintangnya lagi jauh sekali ya, kecil sekali kelihatannya. Oke, we still have 8 minutes. Ada nggak yang siap? Satu kelompok lagi maybe. Kelompoknya Haikal di waktu grup 1 saya persilakan grup 5 sorry. Silakan pilih grup 5. Saya mau ada 2 kelompok ya, kelompoknya Haikal sama kelompok Iga. Please, you have chosen by the 5th group. Ayo, sisa 8 menit. Ayo, sisa 8 menit. Girls. Mana itu tadi? Yang pertama deh. Masuk tuh yang opening. I would like to say thank you for coming to our presentation. It's great to see you all. For that, let me introduce ourselves. I am Siti Daniela Rosina. Next to me is Siti Aura Ramadhani. This is Horaisha This is Lewa Saya Wahid, and this is Lutri Rahmat. The purpose of the presentation is the unforgettable moment story that happened to me. It's about my dear and lovely cat. It started from my brother brought a stranger cat from a random street. My brother wanted to hang out with his friend, but suddenly, in the middle of the hangout, the cat
adopt it. But that can also follow him, and finally work that can Tonight, there's someone in the room. For your information, my brother was in the living room. My mother saw a bed sleeping beside my brother, and then she went to the bedroom, and when she woke up by dead. when my brother wake up, where is his cat? And he going at me dead, where is my cat? And then my dad shouted and said that that's your cat. Okay, thank you, Vida. Thank you so much for your attention and thank you for your listening. May all those we have shared be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your nice presentation. It's about cat, right? Okay. Suka kucing ya? Okay, same. I have many cats at home, and baru-baru ini ada yang inggoy. It's about 1, 2, 3. Three cats inggoy. Has already died in a little bit same time, and it's still quite interest, especially for me because you are person about cat. Okay, thank you. How about the others? Any question for this group discussion? Okay. Oh, how about this? Have you any question? Okay, no. How about Mas? Nothing. Okay. Why the should rather select the Because my house, Okay, pertanyaan sangat unik. Okay, thank you. Thank you for the good one. You can go back to your seat. Thank you. Yeah, Papa. Okay, this is the group one presentation. How about the group two? How many stars that they may get? Nomor dua mana? Nomor dua. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 group has done their presentation today, and we still have 2 groups, 2 left groups, and it's time's up, right? Sudah 10:08 kan 2 menit. Jadi gimana nih yang belum tampil? Minggu depan kita minggu depan kita evaluasi. Jadi I want to give you kesempatan another chance untuk grup chance. Kalau change itu berubah, chances itu kesempatan. Grup 2 dan grup 4 silakan kalian buat video. Boleh pasangan, boleh lewat konsen di rumah, lewat limit. Oke, kirim di YouTube untuk kalian dan send videonya ke you can
can send your link of your video to the group. Videonya dikirim di YouTube dulu, baru linknya dikirim ke grup kalian. Oke, seperti kelas yang lain. Saya kasih kesempatan yang sama. Dan for your information, di pekan ini hanya kelas kalian yang paling terlambat untuk presentasi. Yang lainnya itu sudah evaluasi, sudah ulangan harian. Ya. Karena kita libur itu hari, ada liburnya. It's okay, tidak apa-apa. Jadi, for your information, in the next meeting, inshallah, we are going to examination, ulangan harian. Tentang apa? It's will about the recall text that you have learned. Pelajari saja, just learn to your PowerPoint that we have sent to your group. Ada PowerPoint-nya kan? Pelajari semuanya, dibaca dengan seksama, diperhatikan baik-baik. Soalnya nggak lebih atau nggak keluar dari itu. Oke? 100 dikurang 95 menit, 95. Jadi 5 soal ya? 5 nomor. Bisa. Ya dalam. Biasa kan seperti itu. Oke, have you any question? Okay, if you have no question, I want to ask you for the last time. What have you been learned in this meeting? Ada nggak yang kalian pelajari? Baru something new. Presentation. Why? Kalian punya pengalaman baru presentasi bahasa Inggris? Ya? This is your first time to present in front of your classmate with English? Yes. Baru pertama kali presentasi bahasa Inggris? Yes. Oke, berarti kami memberikan sesuatu experience yang baru. Alhamdulillah. I hope it's gonna be your best experience. Yeah. If you have any mistakes in today's meeting, you can perbaiki. You can make it fix in the next time. Sudah saya perbaiki tadi, silakan kalian amalkan. Ada juga beberapa tips untuk speaking yang sudah saya berikan. Nah, satu lagi yang saya sampaikan kepada kalian, perbanyaklah membaca buku. Malas baca buku ya? Malas baca buku. Saya juga di usia kalian itu malas baca buku. Tapi saya menyesal dan saya baru tahu pentingnya baca buku itu di dewasa ini. Jadi saya tanya, memang kita baca buku memang gitu dari sekarang. Nanti itu 3-4 tahun yang akan datang, usahakan lemari kalian itu sudah full dengan buku bacaan kalian. It's okay. Baca buku baik. Kenapa saya suka baca buku? Awalnya saya nggak suka baca buku, tapi saya suka baca status di sosial media, informasi di sosial media. Jadi saya pikir-pikir, oh iya ya, saya baca informasi, saya bisa mengerti, saya bisa sampaikan ke orang lain. Nah, sedangkan saya nggak tahu informasinya ini benar atau hoax, ya kan? Informasi yang ini saja saya bisa mengerti, apalagi buku. Informasi yang di buku yang benar-benar ya 95% benar lah istilahnya, ya kan? Nah, jadi itu pengetahuan kalian bisa kalian improve lewat baca buku. Oke. Ada mungkin kamu ada yang mau sampaikan? Sudah. Okay, I think that's all for today's meeting. I want to say thank you for you guys for your participation, your attendance, and your activeness here. I really like your class, and I really appreciate about your activities today. Okay, just applause for us today. Thank you. We are the Ajami students. It's time for stand out. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.